अहानबदा मरुओइबा पाव लिटल फ्लावर स्कूल याउना इम्फाल की तोंगान तोंगान मफम सिंगदा वोम लंगशिंदुना पोखाई हनबगी थौदोकता चेनबा NRFM गी कदर अमा इम्फाल वेस्ट कमांडो की टीम अमना फारे लिटल फ्लावर स्कूल दा वोम अमा पोखाई हलंबगी थवोंग अदु यानिंगदबा फोंगदोक्तुना ngasi मियाम की खोंगचट अमा चटख्रे हयेंगदगी महौसागुम क्लास तौबा हौरगनी हाइना स्कूल असिगी हेड मिस्ट्रेस काइनी मार्थाना फोंगदोक्रे खुरमजरी मालेम चनु ना हुजिक नुथिल पुंग अनि की ममी टीवी न्यूज अपडेट पिजरी लिटल फ्लावर स्कूल याउना इम्फाल की तोंगान तोंगान मफम सिंगदा वोम लंगशिंदुना पोखाई हनबगी थौदोकता चेनबा नेशनल रिवोल्यूशनरी फ्रंट ऑफ मणिपुर NRFM की कदर अमा ngarang यामलबा एक्सप्लोसिव डिवाइस सिंगा कोनना इम्फाल वेस्ट कमांडो की टीम अमना फागत पंगमख्रे फारबा मियोय अदुदी इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा कंगला संगोम संग मखा लेकाइदगी थौनाउजम रिसी चही निफु तरुक अपोपा TS सेलुंग कवी मंगोंदगी कॉर्टेक्स वायर फिट तौरबा डिटोनेटर अमा केजी 8 ग्राम चहुंग यांखै निपान लुम्बा प्लास्टिक एक्सप्लोसिव स्टिक यांखै निपान कॉर्टेक्स वायर कोइल अहुम डिटोनेटर चहुंग मरफु 18 बैटरी अनि वोम साबदा सिजनबा पोटलम सिंह I-20 कार अमा अमदी सेल ओइना लुपा लिशिंग मापनसु फागत पंगमखि हिरम असिगी मतंगदा ngasi इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की SP की कॉन्फ्रेंस हॉल दा पांगथोकपा पावगी मिफम अमदा डिस्ट्रिक्ट असिगी SP KSA सेवकांतना हाई हंदक मरक इम्फाल की तोंगान तोंगान मफम सिंगदा वोम लंगशिंदुना पोखाई हनबगी थौदोकता चेनबा मियोय कंगला संगोम संगी अकोइबदा लेरे हाइबगी अककनबा पाव अमा फंगबदगी ngarang नुमिदांग पुंग 13 रोम ताबा अद्वाइदा इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की एडिशनल SP ऑप्स M अमितना लुचिंगबा इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट कमांडो की टीम अमना मफम अदुदा थी हुंबगी थबक चथखी पुलिस की टीम अदु उबदा मियोय अमा जार अचौबा अमगा कोनना महाकी मयुमगी मनिंगरोमदा चेंथोखिबा उबदगी तानरगा फाखी जार अदु हांगदोक्तुना येंगबदा डिटोनेटर प्लास्टिक एक्सप्लोसिव स्टिक बैटरी अमदी कॉर्टेक्स वायर सिंग अदु यावरमखी मखाताना महाकी युम अदु थी हुंबगी थबक चथबदा वोम सेम साबदा सिजनबा मचाक मथुम कया अमसु फागत पंगमखी फारबा मियोय अदु अहानबगी ओइना वाहोंग पाहोंग चथबदा महाक हौजे बांग्लादेश ता लेबा NRFM गी सेल्फ स्टाइल चेयरमैन दवलो कौबा मियोय अमगी मखादा थबक तौबनी महाक था असिगी तांग 13 की नोंगालमदाइदा लिटल फ्लावर स्कूल दा वोम लंगशिंदुना पोखाई हनबा मिसकनी लोइनना ममांग थागी तांग 5 अमसुंग 3 ता इम्फाल की नागामपाल अमसुंग खुराई थोइदिंग जम लेकाइदा वोम पोखाई हनबगी थौदोकतसु चेनरमखी लोइनना वोम अममम पोखाइबदा लुपा लिशिंग कुंट्रा फंगी हाइबा वाफमसु मंगोंदगी खंगबा ngamखी फारबा मियोय असि लमलाई पुलिस स्टेशन दा मखा ताबा इन्वेस्टिगेशन की दमक खुचिनरगनी लोइनना मियामनसु युमदा अफबा मखलगी CCTV कैमरा फिट तौबियु मियोय असि फाबदा CCTV की अचौबा मतेंग यावखी हाइनसु SP शिवकांतना मखा ताना फुंगदोखी NRFM हाइरिबा सिगुंबा ऑर्गेनाइजेशन असिगी एक्टिव कार्डर मनी रमासी 2021 की सेप्टेम्बर दगी NRFM की थबक तौबा हौरखी अंडर द कमांड ऑफ डबलो हाइदना बांग्लादेश दा लई हाय मागी चेयरमैन डबलो सिगी मखादा अदमाइना थबक तौबा हौरखिबनी मागी हाइदोरकपगी मतुंगिना मासी हौकिबा रंगहान की तारीख 5 खोगी जून की डेट 5 ता अहिंग पुंग अनि मखाई दा की मरकता लिटल फ्लावर स्कूल की दा खोगी बॉम्ब ब्लास्ट तौबदा चेनबा मिसकनी महाक मसामंगना प्लान तौजबनी हाइबा मिसकनी अदुगा हौकिबा थामा ममांगदा नगामपालगी खोगी दुकान अमदा मे की तारीख 5 तसु बॉम्ब ब्लास्ट ID अमा पोखाइगी अदुदसु महाकना तौबनी हाइबनी अदुगा खुराई थोइजिंग जम लेकाइदसु थंगनबा नुमित अमुक मे की तांग 3 ता बॉम्ब ब्लास्ट अमा तौ पोखाइकी बॉम्ब ब्लास्ट अमा लेकी अदुदसु चेनबा मिसकनी अदुना मासी खोगी सीरियल ब्लास्ट हाइबा तारे मथंग सीरियल ब्लास्ट ता इम्फाल मनुंगसिदा खोई टेरर क्रिएट तोहनबदा चेनबा यामना चावना चेनबा अदुगुंबा एंटी सोशल ओइबा टेररिस्ट अमनी लालहौबा हौकिबा तांग 5 की अयुक अंगनबदा लिटल फ्लावर स्कूल की गेटा शक्ति लेबा वोम अमा पोखाई हलंबगी थवोंग अदु यानिंगदबा फोंगदोक्तुना ngasi मियाम की खोंगचट अमा चटख्रे हयेंगदगी महौसागुम क्लास तौबा हौरगनी हाइना लिटल फ्लावर स्कूल की हेड मिस्ट्रेस काइनी मार्थाना फोंगदोक्रे
Ayuk pung mapanrom taba aduwaidagi, we condemn bomb attack on our school. Pabung CM and EM protect us. Thaba banner paiduna chatkiba miyam gi khongchat aduda school asigi class 7 dagi 10 fawbagi mahiroi sing lishing amarom oza staff mahiroi singi guardian amadi tongan ba mahiroi lukif thaumi singsu saruk yaki. Indian Red Cross Society Imphal West District Branch ki team amanasu mahiroi singda mathau taba first aid na chingba service piduna miyam gi khongchat aduda yamna chauna mateng pangki. Sangai Porogda laiba school asidagi hauraga chatkiba khongchat adu Kwakaital Bazar fawba laklaga amuk gari tamna chatlaba matung school da loishinki miyam gi khongchat aduga mari leinana school asigi superior sister Maria Dilbungna hai school asina khudong thiba mayok naba matamda parents guardian amadi school asigi alumni singna support tawbiba asi yamna nungaiba fawi ngarang pangthokiba sit in protesta mateng pangbikiba school asigi father sister lekai asigi club maira paibi amadi guardian singbosu thagatpa phongdokli asumna khudong thiba tarba matamda support tawbiba asina lamdam asigi mahiroi sing aphaba lambida lamjing naba hotnabada akiba amata faudre Oza Singh amadi mahiroi singi mama mapa oiba sing punna khutsamna duna santi leiba kumang chausin balamdam ama ohenna bahotnaminasi hainasu mahakna makha taki Asida leitaba mi mayam su mapandagi phone tawraktuna message tharaktuna khuigi awabada yaubi badu akoina soloina ni school gi tarapta oina puming chauna thagachari moi gi matengse tuga ngasi so akoigi rally da apung phanaba media aduga Red Cross doctors nurses past pupils na loina arrange taw biduna sana bathak na bada loina langsung biduna mokoy na loina mateng pangbi khuigi life kathok tuna tramaya manipur gi satra manipur shemge haiduna somsin lakose akoi gi wakan fixing dre hen na chaukhali moi gi mateng lakpuda Khongchat aduda mahiroi singna make education a free zone, help us build our future, spare us, we just survived the pandemic. Haina thaba placard kaya paibaga loinana. We are the future of tomorrow, give us security. We want peace, amadi we want free Manipur haiba kholau kaya su lauki. Ministry of Finance na state tara marigi apunba revenue deficit grant ke senfam lupa crore lising taret chamaga marfu humdoi lak nifu nithoi thada kibaga loinana Manipur gi oina lupa crore chamaga marfu tara nithoi lak yankhai fangkhre Department of Expenditure Ministry of Finance na ngarang ahum subat thagi post devolution revenue deficit grant ke senfam lupa crore lising taret chamaga marfu humdoi lak nifu nithoi thada kiba adu 15th Finance Commission na recommend tawkhibagi matung innani 15th Finance Commission na senba chahi kumja lising aniga kunithoi kolhumdoi gi damak state tara marigi post devolution revenue deficit grant recommend tawbada apunba senfam asi lupa crore lising marfu taruk chani ga subna amani senfam asi tha khuding gi installation oina pibani haukiba tha ahum asida state tara marida thada kiba apunba revenue deficit grant ke senfam asi lupa crore lising kunmathoi chamga lak kunmanga yaukhre senfam asi state singna kumja lising ani kunmanga kuntaruk fawbada fanggadabani 15 Finance Commission na post devolution revenue deficit grant ke senfam pinabagi recommend tawraba state sing adudi Andhra Pradesh Assam Himachal Pradesh Kerala Manipur Meghalaya Mizoram Nagaland Punjab Rajasthan Sikkim Tripura Uttarakhand amadi West Bengal ni Manipur gi oina post devolution revenue deficit grant ke phangpham thokpa apunba senfam asi lupa crore lising ani chahumga tarani masigi manungda jun thagi lupa crore chamaga marfu tarani thoi lak yankhai phang kibaga loinana haukiba tha hum asida apunba senfam lupa crore chamga ga humputara taret lak yankhai phangkhre haire India ki Prime Minister Oiramba Rajiv Gandhi ningsingduna piba yamna lemjaningai oiba award Rajiv Gandhi Samaj Ratna Award lising ani kunithoi kumsi chahigi oina Holistic Vista Substance Use Disorders Treatment Center gi founder Lalit Sapam na fanglapada treatment center asigi staff singna nungaiba phongdoktuna opagi thoram ama ngasi pangthokre opagi thoram aduda Holistic Vista Substance Use Disorders Treatment Center gi founder Lalit Sapam Treatment Center asigi consultant Yumnam Hemanta amasung chief medical staff Yumnam Sarat Kumar na mathang sitna chief guest president amasung guest of honor oina saruk yaki
Treatment Center asigi Senior Councillor Yangkom Denina keynote address piraga hokibat opagi thoram aduga mari lainana yumnam hemantana hai Lalit Sapangna Manipur dagi nisha maru fangna muthatnaba hotnabada achoba thodang lawriba asi sakhangduna lemjaningai oiraba Rajiv Gandhi Samaj Ratna Award asi pirakpani mahakna Manipur gi Kachin Koya sinba thungna chatuna nisa chadriba angang sing karamna nisa chahalloi amadi nisa charba angang singna karamna layengani haibagi matangda paisa mat laudana awareness program kaya pangthokliba asisu yamna singthaningai oiba amani haina yumnam hemantana makha takhi Osana lagi makha ni ba foi hisab sidari ba ba interest ama phata na ki ma makha na magre area sa kai anu ni thana bu thong ro sana yamal ma jam ko chumta oi ana ba hai ma ma nei ro oi yopi na ko da se tauri taw bi taw na adu ro na ko jo mai ka anu ni thana ko ko no se ki matik cha ba ko interest ma ma thana do ne ba Panbaya badi Lalit Sapam ICCE Colombo Plan gi ICAP2 pass tauraba International Certified Addiction Professional ni Mahag Asia Metropolitan University Mekela Malaysia dagi Addiction Professional da graduate loire aduga addiction professional ama oina thabak taurapa chahi tara manga herle hairi Plastic sizinaba lepsi haiba pauzel puduna India gi state kaya sinba thungna campaign chathari campaign asida miyamna cooperation piduna plastic sizinaba toklasi haina Maharashtra gi Nagpur dagi solo worker Rohan Agarwal chahi kunna paumi singda phongdokre Manipur Press Club da pangthokiba paugi mifamda solo worker Rohan Agarwal na hai campaign asigi saruk ama oina kunmari suba state oina Manipur da yaurakpani Manipur gi Imphal East Imphal West Thobal Kakching yauna ching amadi tamgi district khudingmakta pauzel asi puduna chatkani plastic sizinabana lamdam gi akoibagi saktamda tongan ba amangba kaya thokhalli asigumba wakhalon asi ekoi khudingmangna khangminnaduna thabak oina pangthok minna mathautai Manipur da numit kharani lairingai manungda school college yauna tongan ba miyam tinfam singda plastic sizinaba lepsi haibagi awareness pigani masigi matung inna India gi state amadi tongan ba district sinba thungna chatkigani Manipur gi miyamna cooperation PB basi yamna nungai hainasu solo worker Rohan Agarwal na phongdoki My major intention to do this journey is to create awareness about the hazardous effect of plastic pollution. We all know we use plastic in one form or the other, but when I tell to the people I'm spreading awareness about plastic, people think I am against the use of plastic, but definitely not. Because plastic is in each and everything. Like you see in our clothes, in our shoes, in our phone, each and everything. But the problem is we see plastic only in carry bag or plastic bottles. But that's not only in plastic. The plastic not only we see, plastic is each and everything. Kosem Naloba Class 12 ki Science Stream da ahom suba position takrabi Harvard School gi mahiroi Wairopam Anupriya Devi Dr. Oiduna miyam gi seba taugi haibagi paudam thamli Wairopam Anupriya Thobal Bazar Makhadagi JEO Thobal da resource person oina mathau tauriba Wairopam Chandrakumar Singh amadi Wairopam Ongbi Anita Devi gi macha ahom subagi manungda yaimani ngarang aikoi gi paumina Anupriya gi yumda chatuna hakthengnana unarubada mahakna hai Hana CBSE da tamlakpa mahiroi oirakpana kosem gi matangda kupna khangba oikhide amasung position lepkani haibagi wakhal lekhide adubu ngasi mahangna honajakibasing adugi mahi oina ahom suba position lakpa asida nungai bafawi mahangna chauna mai paglakpa asi school gi oja sing hostel gi warden amadi apopa apopi da credit pinigi chemistry subject ki topper oirakpa asigi credit ti thobal dagi chemistry gi oja AK Jitenda piningi makha tarakpa Mahi Masingi Lamda NEET exam thaduna MBBS tamlaga miyam gi seba tauge khali haina Anupriya na makhata na phongdoki Tai pa me matang sisidi masa gi dum haidi masa gi capacity dum lare duna ka hena pa de da haidi adum
हेक हौरपदगी सेशन हौरपदगी कंसिस्टेंट ओइना पाबदि हेना फै काना हेना खल्ले यो अखोई स्कूल गी ओजाना ऑनलाइन तौबदो अदु यावे दु का हेना चतपदि ओइगिदे दुगा छाइदा अखोई ओजा मा केमिस्ट्री दी चचरे अदु अते दी चतप ओइगे अदे काउंसिल एग्जाम सिदा थर्ड पोजीशन दाबसे असिंग बेबी एक्सपेक्ट तौदे हाइदे अदु मा आई ममांग ते दो सीबीसी ओइजरेबा अदुगी सुमाइना मक्ति ममांगी काउंसिल गी एग्जाम दि थेंगनि ड्रिबनिना मणिपुर गी बोर्ड की एग्जाम दि थेंगनि ड्रिबनिना आइदो सिगी आइडिया दि पाले दे अदुना आई होनबम फबजम होने अदुगा स्कूल आई हॉस्टल लेजबनिना आई सागी ओइनदि अदुम अवार्ड ने पीबीबा स्कूल अथॉरिटी ने पीबीबा कहीं स्टडी अवार्ड अदुम का हेन दे अदुम पाजरे अदुदा अतोप का हेना पाबदि लेगिदे आइना थर्ड पोजीशन तारपसिदि क्रेडिट से आइगी तापि तंबीर बोजा दुगा ममा बाबा अदुम पिनिंगे नीट की प्रिपरेशन kan tawri स्कूल दी हॉस्टल लेरगा मथंग जुलाई 17 ने कहीं नीट एग्जाम से सिगी अदुम kan होना जाय कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट की थोंजाव अवांग लेकाई दलेबा सकनाइरबा आईबा समचे चाबम तोलचौना महाकी चही मरफुहुमदोय सुबा मपोक नुमित का मरी लेनना थोंजावगी मपुरोइबा लेखिद्रबा नुपी अहुमदा अंगंबा मतेंग पांखरे ngasi ayuk thongjaw awang lekai dalaiba mahaki yumda pangthokpa achamba thoram amada samche chabam tolchauna thongjaw mayai lekai dagi samche chabam sobita mapuroiba lekhidraba ss maipak thongjaw awang lekai dagi ilangbam bidyarani mapuroiba lekhidraba e arun amadi thongjaw chirak lekai dagi ningthaujam sobita mapuroiba lekhidraba n ibom chada selgi oina dupa lishing ani ani amasung inapi amamamga mateng pangki thauram aduda international awardee thaunaujam ngobana chief guest thaunaujam thongjaudagi kharaibam selungbana president amadi thongjaw awang lekai da leiba senior citizen home for older women gi nupi kayasu saruk yaki thauram aduga mari leinana samche chabam tolchauna hai mahakin marfu humdoi suba mapok numit ka mari leinana thongjaudagi mapuroiba leikhidrabi aduga ibung gi fibam su natai chadrabi miyoi ahum khangatlaga angamba mateng pangbani haina phongdoki panbaya badi samche chabam tolchau kumja lesing amaga chamapan humpu dagi ozagi senfam da lairak laba matung kumja lesing amaga chamapan marfu tara nipanda thongjaw lp school gi head pandit oina thabak tagi pothaki khorirol gi lup kaya da yawbaga loinana hojik fawbada mahagna larik taret iduna phongkhre loinana khorirol gi tongan tongan ba mana kaya su phangkhre hana dagi hauna laita laira awa ana tarba kaya gi angamba mateng su pangduna lakhiba miyoini अरोइबदा मरुइबा पाव अमुक हन्ना लिटल फ्लावर स्कूल याउना इम्फाल की तोंगान तोंगान बा मफम सिंगदा वोम लंगशिंदुना पोखाई हनबगी थौदोकता चेनाबा NRFM की कदर अमा इम्फाल वेस्ट कमांडो की टीम अमना फारे लिटल फ्लावर स्कूल दा वोम अमा पोखाई हलंबगी थवोंग अदु यानिंगदबा फोंगदोक्तुना ngasi मियामगी खोंगचट अमा चटख्रे हयेंगदगी महौसागुम क्लास तौबा हौरगनी हाइना स्कूल असigi हेड मिस्ट्रेस काइनी मार्थाना फोंगदोक्रे मतंग सिदा नुंगथेल पुंग अनि की ममी टीवी न्यूज अपडेट लोइजरे मखाताबा हेनबा पाउगी दमक नुमिदांग वाइरम पुंग मंगागी प्राइम टाइम न्यूज मीटिंग ताबियो Lengsin Birau Kingdom Educational Institute All Lambulan opposite GP Women College Asida Ningthin experience Lairaba faculty singna takpi tambiriba course sing maruoina aviation gi makhada cabin crew ground staff amadi tourism and hospitality management course tambi ningba singna ngasi maklaktuna tanabiu masida sunatna institute asida makhal khuding maki computer course sing tambagi khudong chaba adusu pizari khudamoina CCC
DCA, Tally with GST, asina chingbasing. Loina na spoken English, spoken Hindi, personality development, interview techniques, asina chingbasing tambayagani. Hairibo coursing asi chama thabak phangnabagi guidelines su pizari. Welcome you all to UNACO Residential School at CHANU, Imphal East. An exclusive co-education residential school located on a sprawling 50-acre campus will be affiliated to CBSE New Delhi. First academic session will begin in April 2023 for classes 4 to 8. Hurry up for registration. Midbrain. A lifetime gift to your child. Japan ge akhanaba technology amagi matengna Sunday khudingi leptana pangthokliba Midbrain activation courses na adumga angangbu wakhal budilok sing thohanduna mithoi mihenba amadi punsida thoiba mai pakpa mioi ama soidana ohenbada mating oigani. Course asigi chada chama guarantee pizagani. Akupa marol khangbinaba ngasimak call tobirau Genius Mindtech Imphal. Others Eye Clinic, a unit of Others Medicare Services, Porompat Jennings Main Gate, opposite Axis Bank. OPD timing 8:30 a.m. to 4:30 p.m. Monday to Saturday, 8:30 a.m. to 12:30 p.m. on Sunday. Facilities available: comprehensive eye care, cataract surgery, glaucoma clinic, oncology, oncology and aesthetic clinic, cornea and dry eye clinic, medical retina, optical store, OCT, perimetry, yak laser. Free OPD every Saturday. Please contact 600-910-8789. Nahak pukning wakhalgi anaba leibra drug addiction amadi mental disorder treatment gidamak adom karigi wari Manipurda ihan hanbo oina rehabilitation and child care center inkalakliba nahasingita oiba experienced leraba doctors amadi clinical psychologists singna layengjari experts singna counseling piba 24/7 CCTV camera da monitor tawduna kupna senaba morning yoga, healthy diets, weekly health checkup, intensive daily routine. Awaba kayadagi ngakthoknaba leijare Yaipokpa Rehabilitation and Child Care Center, Kwakaithel Akham Likai. Adongi mathau tarabadi nakanda pijariba contact number asida pau faubirau.